Ассалаумалейкум кадырман кыргызстандыктар, жалпы Ылдам кабар каналынын катталуучулары, жалпы көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум. Бүгүн Ош Чапалак базарына уна дагы көп түштү. Уна көп, анан адамдын саны дагы көп туугандар. Мына бул жаз 680 миң сомго сатылып тур, 2008 экен. Көрүп атасыздар. Чыгып кетишти, караңыздар. Баасын сурап калдым. Мына камера чыгып кетти. Саат 11 болуп калды туугандар. 11 дейм да, 1 болуп калды. Мына ушундай. Мына ешкан сурап койлу. Баасы канча экен ака мунун? 250 миң сом кеми бар дейт. Базарга кирип кетти. Так, жылын айтың, пулун айтың, акчасын айтың, телефон номурду айтып коюң ака. Жылы 93. 93, а? 22 автомат плита мотор. 22 автомат плита мотор. Телефон номурларыңыз? 788 19. Дал ушул номурларга байланышабыз. Мен жолдор бар балким? Жок, а? Жакшы. Кайра жүргөн берсе ака бул? Ошто эле. Ошто жүргөн берсе экен. Салондорду көрдүңүздөр. Мына ушундай. Базарга киребиз эми. Видеого дагы лайктан басыңыздар. Дашки жетпейт ат элге. Эл көп экен, көрүп атасыздарбы? Элдин көптүгүн. Мына жакта да эл. Мына жакта да бүгүн өтө көп түштү. Өткөн базар аз түштү эле. Машиналар дагы көп туугандар. Так, мына бул 211 кимден экен? Так. Сизден ака? Мына 211-ди көрүңүзөрчү, кургурлардан туугандар. Японец. Номурларына чалып көрөсүздөр, кожный салон экен. Салондорду көрүп атасыздар. Мына арты. Мына ушундай. Мында жаз келип калыптыр. Жаздын баасы канча экен? 7,5 миң доллар, а? Кара түстү. Жылы канча бунун? 2007. 2007. 7,5 миң доллар. Мына туугандар, телефон номурларга байланыша бересиздер. Срочно дейт. Кара. Өтө сонун экен. Так, Одиссей. Так, Камри 211. Кимден болду экен эмне? Мына ушундай туугандар, телефон номурлары. 210 кимден экен, 211 кимден экен туугандар. Өтө сонун экен. Мунун баасы дагы бир өтө эле кымбат болсо керек. Канча бир 10 миңби? Битти караңыздар, салондор көрүп атасыздарбы? Силерден бага? Баасын билип атыңызбы 211-дин? Так. Мына өтөйлү. Мерс 211 дагы. Сизден бага? Ага. Баасы канча экен баасы? 13500. 13500. 2006 35 экен объем туугандар. Телефон номурлары Японец дейт. Көрүп атасыздар, 222 менен 200-222. Мына ушундай. Так. Мерс 210. Сизден бака? 210. Эчинде экен, эсе? 2.6 объем, 2001 жылы чыгарылган. Телефон номурлары. Так. Баасы канча экен ака? Таксыр. Баасы канча экен мунун? 500. 500, а? 500. Сылыш болуп калды кичине. 500 миң экен туугандар. Мына ушундай. Так. Мерс. Баасы канча экен мындан ака? 9, а? 9 миң доллар туугандар. 2004, 35 объем. Эки экен, караңыздар. Мына да турат. Мына да турат. Бул кандай кузов болуп калат? Булар деле кургур да туугандар, а? Мына баасы сизден бе? Сизден бе? Жок. Караңыздар. Сизден бе бул да? Мунуку канча экен билет? Муну канча деди билет этиңизби? 11,5 бе? 11,5. Мына номурлары. 2005. Burada 3-5 eкен туғандар.
Emin al жаққа өтөбүз. Ödüleyüz emi. Nal dedim nal. Ешканы көріп қойсыздар ба? Gaz benzin deyip tuğanlar. 495 bin som. Telefon numaraları gördüğünüzler abim 3-2. Çıkarılған жылы 94 eкен. Пробег 245 bin kilometre жүрген. Diskalar şaşsın sonuna ka? 222. Bundan ғана 4 дөңгелектер daha var eken. Arkadaşlar. Sizden mi? Stoptor almıştırdınız mı? Bu seçkanı kıl. Originalı mı? Diyot buyurun ha. Yaxşı. Mına şunday. Salonları bir açaylı. Mına toğunda salonlar görtasları taptaza jayında. Oy boy pay olup. Öte son. Qancha qilishdi ekan bozor? Suradi ekan? Bozor qancha so'radi? 5,5 suradi. 5,5 dollar ha? Puch qancha bo'ldi? Qanday? Puch qancha bo'ldi ekan? 5700 köptü da. Yaxshi. Ekan chatni bor deydi. Mana. Ko'rdingizlar da. Mercedes 124 universal gaz benzin. Так. Emin alacak otaylı. Nal 211'de göstereyim. Bu ne 210 düşmeye kaldı onları. Karaban. Подготовка продажа deydi. Sizlerden mi? Ağa bağısı kaçar mı onun? Bağısı. Bilmediniz be. 2008 eken. 18 abiyom diyor. 18 biken abiyom. 48 mi? Çoğa 3-5 bu serek. Kağazı başka değil mi onlar? Salon cevap 13. Bunun bazı da bir 10'un aşık olsa gerek. Ne oldu 211'de sırayın tuğanlar. Tak 2003 3 iken. Bağısını bir biliriz. Bağısı kaça taksır? 6200 ha? 6200 ne arasın? Standartı gördünüzdür. Avantgard 6200 dolar. Tak. Lan Nissan sırap koydu onlar hazır. Benzinin bağısı götürülüdü. Gaz benzin eken şu. Bro 2-4 eken abi o. 2009 eken 55 milyon 78. Sizlerge sal ekonomi sırap koydu. Assalamualaikum aka. Qancha so'radasiz buga? 8,5 ming dollar. Nol planşetdey qo'yqa o'zi, ha? İnternet işleydi. İnternetten beri işleydi. Nol jarang YouTube'dan beri ko'rib o'tirsa bo'larkan da. Yaxshi. Qirq avtomat ken ko'radasizlar. Polikda qarang, hozirgi zamonda poliklar na. Kirdagi o'zini teshteri tushib qoladi, keyin qaqqanga da o'ng'oy. Mazda unasi. Mana shunday turganlar bahsini uqdingizlar. Alacaqdı bir tegirenip çıqaylı. Taksırımda qancha so'radi ekan ha? 2005 Avens 73 men 77 42 33 объем Mexican. Ava qancha bu? 8,5. 8,5 mı? 8,5 ming dollar. Mana shunday. Kishine juulbay qoldi, to'g'anda chang bosib qolibdir. Rayaristır. Şunday da tonlar. Bugün 200 dolar. Hoşuma çıkıptı. $211'ler tarttık bugün orada. 2009 558 milyon 47 15 2 kabyon eken. Bas. Dizel bak ha. Bas kaç? 700 ming som. Şunday. Mına Mercedes görüngüzdür.
Mani görmeyizler be. 2003 yıl çıkarılgan 3'e 2 kenabiyom 706 men 39 19 46. Bağız qancha ekan bunun? 8,5 ming dollar. 8,5 ming dollar. Qurqurlardan en başı bu. 8,5 ming dollar ekan ha. Mana shunday. Müştilni olamiz ana. Bunu da görüngüzler. O 5 be. 5 ekan. Tak, jaz qanchaga jaz? 620 ming so'm. Европейский Германия, да? Так. Механика. Жылы 2008 бе, ке? О, 2008. 2008 1.4 кен, а? Точно 1.4. Ошондой. Көрүп атасыздар да. 990 менен 76 64. Мына ушундай. Сүйлөшөбүз. Тез арада байланышабыз, чалабыз. Балким пулу жакшы алабыз тугандар.